Vjerovali ili ne, postoji sastojak sa kojim možete izliječiti hemoroide kod kuće u ekstra kratkom roku. Svi znamo da je jabučni ocat iznimno koristan i može pomoći kod brojnih zdravstvenih problema. Zbog svojih snažnih svojstava ljudi su ga koristili već stotinama godina. Jedna od njegovih koristi je liječenju hemoroida. Može se koristiti na dva načina. Možete ga primijeniti lokalno ili konzumirati oralno. Jabučni ocat efikasno liječi krvarenje, unutarnje i vanjske hemoroide. Ako patite od hemoroida, svakako biste trebali isprobati jabučni ocat. Sve što trebate učiniti je potopiti pamuk vatu u otopini jabučnog octa i vode. Zatim stavite vatu na vanjske hemoroide i držite tamo 30 minuta da djeluje. Ponovite postupak na dnevnoj bazi dok ste u potpunosti liječili problem. U slučaju unutarnjih hemoroida treba staviti jabučni ocat u zamrzivač da se zamrzne. Najbolje je u obliku sličnom metku. Zatim lagano umetnite u anus, a rezultati će se osjetiti vrlo brzo. U većini slučajeva u roku od nekoliko dana. Osim toga, pobrinite se da jedete samo mekanu hranu 3 dana nakon što ste počeli ovo liječenje. Jabučni ocat se također koristi za smanjivanje apetita i mršavljenje. Potiče probavu i smanjuje grčeve. Snižava šećer. Reducira i smanjuje loš kolesterol. Spušta krvni tlak i dobar je za cijeli kardiovaskularni sistem. Ujednačava lužnatost i kiselost organizma. Potiče izlučivanje tekućine, odličan je za kosti i zglobove. Pomaže suzbijanju gljivica, pomaže u prevenciji osteoporoze. Usporava starenje, pomaže pri upalama sinusa i problemima s dišnim putevima. Pravilno uzimanje jabučnog octa ne bi trebalo biti više od 5 čajnih žlicica na dan. Može se koristiti u salatama, jelima, s povrćem ili piti u čaši vode. Previše jabučnog octa može iziritirati želudac, uništiti zubnu caklinu i oštetiti jednjak. Bez obzira na sva njegova pozitivna svojstva, ocat je intenzivan i krivim korištenjem možete napraviti više štete nego koristi.